Mphakathi wase-South Africa phaphamani ningamvoteli umuntu omnyama buyelana emabhunwini bamane bahlali basikahlele benze buyelana emabhunwini bahlulekile basithembisa ama-RDP azange sakhelwa ama-RDP bahlule ukuklina basithembisa iJoburg ukuthi njani bahlulwa iJoburg bazenza ungathi khona into abazoyenza South Africa phaphamani labantu bathatha ukungqola kwabo kwenela ukufika ama-foreign linjani South Africa ukufika kwama-foreign thina sizalwa la bekunjani before intando yeningi bekusikundibonge kudobhe ngisho iphepha kwenela ukufika lemtshata ngubo lezinto lenzi bhekani ukuthi kufeyila kanjani sifeyila siyacakekile sazi-ke ukuthi futhi ngeke sisakhona ukuphuma kulo feyila esiyiko kube yile nkunzi zaseNigeria zisuka leNigeria zishiya ilizwe lazo zizofuna ilizwe lethu yindaba zingayolungisa le bona namaZimbabwe yindaba bangalungisa baseZimbabwe bashaye abelungu zolo lokho babashaya bakhipha abelungu bathi abafune balungu bafuna umhlaba sebawutholile umhlaba bawushiya bagijima bezala bantu base-South Africa msana ukuvotela i-ANC futhi nakuyi-ANC yona ningayivoteli ningeze niphaphamiswe yithobogogo abantwana ngo-76 salwimpi thina sayincobe besithi sincobile sadlala ngesikhathi sethu ngikhalela isikhathi sethu la matshe kade agugwa kwenziwa ngiyakhala ngale zinto ezenzeka ngo-1976 namhlanje njengoba sekunje sizoqhamuka sidlala oRamaphosa uzwa bathi bakhulele Soweto uqhamuke Soweto uRamaphosa aqakeke so uRamaphosa yena umuntu angithi uzalwe eSouth Africa into eyenza ukuthi agijima aqhasha ama-foreigner ngoba phela ngithi inhlupheko yethu uyayazi yini akusiwa lana uRamaphosa akakhuluma iqiniso ukuthi uvela kuphi mphakathi wase-South Africa phaphamani ningamvoteli umuntu omnyama buyelana emabhunwini bamane bahlala baseZimbabwe bashaye abelungu zolo lokho babashaya bakhipha abelungu bathi abafune balungu bafuna umhlaba sebawutholile umhlaba bawushiya bagijima bezala bantu base-South Africa msana ukuvotela i-ANC futhi nakuyi-ANC yona ningayivoteli i-ANC ne-FF lawo maqembu amabili acakile lawo anamanga too much mina bengithi ningabavotela abantu abamnyama ngoba abantu abamnyama banamanga benza ithembisa bangeke bazicede banamanga kakhulu abantu abamnyama ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangima send message to bantu baseMzansi uthi one phaphameni nivukeni emaqanzeni ningamvoteli umuntu omnyama ningaphinzi nje nivotele umuntu omnyama ukuthi abe president yenu votelani belungu uthi boSiril Ramaphosa banendeleni ma president abantu abamnyama banendeleni aninamsebenzi analutho you're still struggling but niloko nifuna ukuvotela umuntu omnyama uthi khiphani balabamnyama bangasaphathi onivotele belungu sekuthwala abaningi bafuna ukuvotela lo mlungu lombona kulapha ekhoneni bathi yena for president makuvotwa bayovotela yena vele umuntu omnyama gede indzaba yabo balabamnyama bakhathele ngabo bane corruption akunama job opportunities bayasho nje bantu ukuthi bafuna lo mlungu la khoneni. Do comment your thoughts down on the comment section unuqabangani ngokuthi kuvotelwe mlungu abe president yase South Africa. Subscribe, share this video. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.